Ispijanje čaja za neke je narode sveti ritual kojem se poklanja mnogo pozornosti te je sve popularniji u našim krajevima. Takozvani wellness trend zaslužan je za sve veću potražnju za čajevima, pa je tako Frank u skladu s trendovima predstavio 5 okusa čaja u rinfuzi koji nude sasvim drugačiji doživljaj ovog napitka. I dok bi se mnogi složili da smo nacija predanih kavopija, uz ovakve primamljive kadrove ne čudi da se šalice kave danas sve češće i kod nas mijenjaju za čaj. 90% skoro ljudi iznad 15 godina danas stvarno pije čaj. Uz nove trendove došlo je i do promjena u pakiranju čajeva. Tako su već poznati Frankovi okusi kamilica, sljez, šipak, kopriva i matičnjak od sada dostupni i u rinfuzi. Možete vidjeti ovdje na kamilici imamo znači cvjetove kamilice prvenstveno. Na šipku ovdje je čisti plod šipka i tu nema nikakvih koščica unutra. A ono najvažnije je jedno novo iskustvo pri pripremi i ispijanju čaja. Vide, znači samu sirovinu u punom svom obliku, kada je vade van iz vrećice da bi je stavili u čajnik, imaju mogućnost je primiti, osjetiti. Na poleđini našeg pakiranja se nalaze zanimljivosti, jedan edukativni tekst u svakome okusu. I kako god ga pripremali, ne možete pogriješiti. Mi dajemo preporuku u obliku gramature, odnosno na žličice, ali svaki od potrošača je najbolje da sam sebi napravi, znači upravo onaj omjer koji njemu najviše paše. Na vama je samo da odaberete okus i uživate.